104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebel Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebel Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-5739. Siyak ni Manong June, siyak with ni Ama, da Committee for Decade Duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaen sa miwing iti puso, sulatan ni Ilocano. Karubada kami, Adda kami, Manen nga FDD, amang liwliwa ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Excited! Yes, good afternoon, Apo, Karuba, mga katropa. It's the 7th day of July. And again, adda kami dito, Apo, nga kadwayo. Ayan, ako medyo napigsan sa mo, tingiwat mo. Of course, together with you, together with me, I should say, is my partner, katropang John Mark Pastor. Yeah, nga mang tedmat, kadagiti na dumaduma Apo nga klase ti sonata, iti biyag kinayat ni Ilocano. Oh, nga rod, balong, it's your turn, kumablao ka mutan. yes, yes, yes. Yan, good afternoon, ganda kayo amin na po, katropa, karuba. Ayan, Yes, and pagkawalam yo. first of all, nga kablawan ta, dajay nangaldawan ta tatay. Si Jay Cantorini. Yeah, Cantorini, dajay nang street, dajay balong. Diyan mo basta binabistan sa Jay, when no San Andres. Buena San Andres Vista. sa Temukat. Yan. Shout Shout out kini, ano natin nga ta, Hazy Medina, Yeah. Enrico Asuncion, Erica Joy Malabad, Jesselyn Dominguez. Ayan, thank you so much. Di Top Silog Yeah. nga naka-ramraman. Ayan. So that's it. And first on the list, ito nga Distinct pagkablao palabok, yeah. is Christian and Ariane K. Ponayo. Pa-shoutout mga Uncle June and Boss JM, dagitay kadwak, Jumar Bareng, Mark Balistao, on the way to Nueva Vizcaya. Happy Sunday, Karuba. Apabati gayam ni iti advance happy birthday ni bakat ko. Nga ni Ariane. Ana dyan ni madik mabasa na kaluban, Ariane Okay. K, ayan, Rica Fort. Talaga mga imported ti kuana na Rica Fort. Ngayon no, Ilocano kumadita, di ka may ikaupat. Di ka makaupat. Anyway, Apo, number to dial, 0905-808-1259. When ita kayo Apo text, kadagiti na dumat nga pagablao yun, dita kayo babalayo. Please feel free Apong i-message na kami. And we'll be glad Apong kantaan na kitang kalikaguman yung sonata.
Datong tawag nga dagosan. Okay. Alawatan tayo man natin binibining Pilipinas candidate number 2, Miss Alice. Hello. Hello po, good afternoon. Oh, anya ti madam, kapay nagsapa ka. Tataya pa abang alas 10. Aya. Alas 10. Angket ko sa uwan kat awanan iti ubraan ti maestra no kasi nga tiyempo. Apo, nag-recruit idi Biyernes, kumpare idol. Si Afet me, apo. Ah. Kraming to the last hour. Aya. At dati barbaro nga ron tatang district supervisor yumat. Di dati, ni Sir Amer. Ay, handan. Di school head me ati Barbaro. Wow, okay. Nga rod, sige kumablao kan kumare. Sige. Kablaw awak man ni Ate Shirley L. Guillermo. Iti Quezon City. I hope maisyan kunto di dito YouTube kanya na happy birthday kini Auntie. Former Assistant Division Superintendent Quezon City. Wow, agitagayam ti mang papapermanent kanyam Saan met? Nag-applyak ti sarili, kayat nga school head, so na hindi na kasi stricta. Wow. Usually kasi nga talaga ti trend, no sino pwede ka bagyam iso ti medyo na stricto, takayat na, di nakakayat nga maibabain ka. Yan, something like that. So pala. Ni antik, ay ni manang ko asa ka ni ading ko tinaiserrik na. Wow. Ada di Quezon City. Picture damit lang. Apen na nagpa-transfer ti item. Ako na. Carry your item, di dakmit palubusan, idol. Yeah. Kahit kung mga transfer ti high school, di sana kayo, di principal ni Idi. Okay. Adel. Ang putuloy na ikurete inada. Adela. Fulfilled mitlat ta ti panang isurok ti pupils ko ta. Yeah. Nakapabasa ak ti manunga ubing. Successful damit pen. Oh, very good. Yan, achievement data. Ngarod sino pa iti ka na yun na data kablaawam. Happy birthday ti Uncle Alfredo Bataraw ti Aldersgate College sa kanila sinsin ko nga ni Cheryl Bataraw Mendoza nga ka-birthday da lang. Kastamit ti Barbaro nga school head me ni Sir Rolando Isabelo Ozo ti Pagpusat-pusat ka. Welcome, sir. Yeah, okay. Kumpare lang. Sige nga. Thank you so much for calling. Last one thing. I-request ko ulit DJ Until I Found You. My favorite song. Okay. Sir Mark. Okay, thank you. Jay. Okay nga, Rod. And, Sir Mark. Aditan. And, Kapag kasi ati FB Live. Nagbasi mo na yung naawan mo, gutod mo. Kanya-kanyang style na natin FB Live naman. Ay, okay mo, DJ na. Pwede ito yung mati. Baka sabali na tayo. Okay, she's requesting for the song Until I Found You. Isumanti umuno natin at tiraan balong. So, once again, kadagiti kinablaawan na ni Madam Maestra nga kung matandaan ng tikinaadudan. So, pay. Ako nang araw tayo, voters list na bas-basa na eh. Okay, para ka na ayo, Apo. Until I Found You. Okay. Georgia, wrap me up in all your I want you in my arms and let me hold you, never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia pulled me in, I asked to love her.
Once again you fell like gotcha. I never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Kita man lang kakunan na ni Jana Aisha Sudyakal. Kita man. Isabella Tamsak, Don, God bless po. And watching from, kung naman, hindi na mangin ko ah. Hello po sir, watching from, kung na lang man eh. From within, no niya mga lugar di dyan. Ayan. Baka naunog. Ayan, gusting tamayo sa Universa, magiging Ilocano, Pangalatukman, kung na. So ito yung message yun for decade 2. 55 nga messages na. Good afternoon po, Jun Cereales and JM Pastor. Happy Sunday, the July 7, 2024. Happy birthday kini Mr. Jonathan Helindon from Kawayan City, Isabela. And happy birthday Miss Boss Florence Pua from Manila. God bless mga katropa. And Ana Fe Ramirez, hello po. Papatingan ng happy birthday sa ate ko Cherry Yasay de la Cruz. And Jesse Ramos. Ayan, magandang tanghali mga katropa ng Santiago XFM. Exciting! Okay, nabibayagan na po nga kalikagumanda nga dinggan dito nga sonata, and it is it's our first time to do this. Tatakat hami unay pay nga sure, pero kaslakit ko kantaan tanga dago sa hen. So, aglalo kini Ma'am Teresita Remigio Guzman. Kanay nang request dito ita Dublin, Ireland. Tatak at isagot mi ngorot kanya na. But for the meantime, kada kita bibuya dito YouTube apo, please share our videos. Ngarod, para kada kita kaya nga mga gan iti version mo iti sonata nga na Paul 1. Bunot palay. Sika. Ayan. Sikan sa ulit baga. Second voice lang pala. Ay? Kasi itong intro na talaga. Sa dinungan di ayan mo biyak ko, kaya't kukumaken ka nga ipuno. Sika ka na yung di arapa ako, ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Sa dinuman ti ayan mo biyak ko, kaya't kukumaken ka nga ipuno.
sika kanayon ti arapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko oray pa'y aglabas ni tawen ikariken ka nga sikalaen di ka masursurong biyag kong alipaten oray pa'y adda aktun ijay tanen sa dinuman ti ayan mo biyag ko kaya't ko kumakyan ka nga ipuno sika kanayon arapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko oray pa'y aglabas ni tawen ikariken ka sikalaen di ka masursurong biyag ko alipaten oray pa'y adda aktun ijay tanen oray pa'y aglabas ni tawen ikariken ka sikalaen di ka masursurong biyag ko alipaten oray pa'y adda aktun ijay tanen oray pa'y adda aktun ijay tanen Actually, aduti kasla binaliwak ta mas comfortable ako dyan. Medyo aduti bending na unay. Aha, nga roda. Ana dagajay ko na dita YouTube balong nagadayo matik mabasa. Kata reply na yung tingalog
Yeah, good afternoon to Manang Laurely. And naibusan kami ti pagterno ami tatay so nga nunya gisuot mo kunaklatan. Ayan. And good afternoon to Ninang Abel. Ayan, good afternoon sa inyong dalawa kunana. Adda ti silaw mi kunana. Brown out. Nag-brown out? Nagalas mong ibagang napo danda kunana ka. Ay na, nagungit to kiti tabagos kanya ko Nina. Agiyaman ken ni Balet ya salamat. Naman ni Patrick. Yeah. Montano. And alon na tabalbag. Happy Sunday and God bless. And Alejo Baguyo. Na yung bangal daw kanya. Yung aduwa, Kuya June kan Mark. Kini sa amin nga taga Mayantok. Tarlac ken taga Paniki Tarlac. Family Miguel ken Baguyo. All the way here in Quezon City. Request po puraw nga rosas. Baka duyaw. Duyaw nga rosas. Ayan. Kung sa kakagayan balik ken Mapandan Pangasinan. Kano ni Patrick Montano. Duyaw nga rosas siguro ito. Yeah, I never heard of Puraw rosas. Shoutout man karo ba dito Cheryl Washington na yung bang aldawyo amin from Dennis Elido. And watching from Adalam Jones Isabella from Mirasol Tacloban. Ladies and gentlemen, John Mark. Puraw arosas. Duyaw arosas. Itay bigat nakapuutan banag anak laata tinagpunganak adda duyaw arosas imisemak ngem di natarusak nagarubos itilwak gandat mo gayam umakadan tuy den na din kabailan nga imparupa nga dan sa baliken ka ketjak met pinagarok amulitam panagdendata ket itay nakaturugan imbatin at amay maysa imakadak ka babaenti duyaw arosas amom kadiyaday taas sa sa wenat agnanayon ken amom kadi si tatalgedak si pupudno ngem apay ta siminaka nilipat mo't karing karita naglibas ka duyaw arosas senyales na din kabailan nga imparupa nga dan sa baliken ka ketjak met pinagarok amulitam panagdendata ket itay nakaturugan imbatin at amay maysak imakadak ka babaenti duyaw arosas imakadak ka babaenti duyaw arosas. Agsubli kami with more songs and more requests.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. We're back, mga katropa, and still with you, katropang June. Dito lang po numero ng programa Adda kami Manen. Dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting. Iapot ipas pasamak. Yan, exciting nga talaga. Ako na ni Dennis Elaido. Shout out karuba. Dito Seattle, Washington. Naimbag daw yung amin karuba. And Alejo M. Baguyo. Sorry Kuya June. John Mark. Puro arosas kinanta ni Leng Pamitan. We are not familiar with that piece. Anyway, Romel Costales, Lolo John Mark, nakantain ni John Mark Lolo. Kuno naman? Okay, Lolo Amak kano. Di baak nak. And Levi J. Dakiwag, Blessed Sunday mga katropa. Pakablao man katagiti tropa ka isuda Girly Baniaga, Harold, Aprilin Mika, Winay kini Kathleen Santiago. Agyamanak mga katropa. And EJ Alberto pa shoutout man dito barangay 51 anang Alisan East, Lawag City, Ilocos Norte. Nga kalkalpas mi nagkalinisan jay idol. Request ko man jay Uncle Berting idol. Agyaman idol. Okay nga ro dagita ti pangablaw nga dito YouTube and dito met po Facebook. We have Agnes Casta Dagdag. Hello po mga katropa listening here in Dicamay Jones, Isabela. Pa-shout out family Dagdag, Casta, Nicolas, Alasio, Pentoho po. Yan. And Ferrer, Balaan Feliciano, kablao man amin nga vendor dito Cordon, Isabela. Especially sa mga fishbowl vendor like Jake, Ernie, Brandon, Cherry, Neslin, Eric at si Brenda Ferrer. Agyamanak, pagayam. Ana Fe Yasay Ramirez, pabati nga po lahat ng mga tindera dito sa Old Public Market, Santiago City. Wow! Thank you so much for listening apo dito Palengke ti Santiago. And the Dumapay. Marod, may sabi nga sonata, titirain mi man para kada kayo apo amin medyo salsalimuuton. Ito nga tiyempo, tala medyo hampay nga analamiis. Okay. Sipot pa'y di damdamo, nga ingka maserpa. Kas ka man latay dalayap, nga nangalsem kaniyak. Kasaghinaw biyag ko, mantay kaya rigak. Nulikan na purus, patay pagtungpalag. An-anuwenta pintas mo, nga ing-inguteng unay. Dinet umanay asanikwam, nudong teng ni patay. Agayat kaitan, takasag sa diwa ampay. Yan tangay at tuyak, nga agtarigagay.
Ikot pa'y di damdamo nga inka masarapat. Kas kaman latay dalayap nga nangalsan kaniyak. Kasaginaw biyag ko mantay karigak. Nudi kan mapuros patay pagtungpalan. Anuem tapintas mo nga ingutem unay. Di met umanay asan ikwam nudong teknik patay. Agayat kaitan takasat sa diwaan pay. Yan tangay at tuyak nga agtari gagay. Anuem tapintas mo nga ingutem unay. Di met umanay asan ikwam nudong teknik patay. Agayat kaitan takasat sa diwaan pay. Yan tangay at tuyak nga agtari gagay. Yan tangay at tuyak nga agtari gagay. Ay. Wow. Oh, kahit nga ron, pagyaman namin iti principal sponsor. Ako sa kasariya iti Mga raw. programa mi. Ninong kanina sa Of course, the Yes to Health. Ayan. Wellness Center. Ayan. Nga masarakan sa Joy. Barangay Centro East, Santiago City, malapit sa bagong Unison parking lot. Ayan, iti produkto dangarod nga ma-availyo kat Santon Plus Herbal Soap. Santan DG D3 Soft Gel Capsule. Ana, Premium D3. Ay, Premium D3 Soft Gel Capsule. Ayan, Santon Plus Herbal Capsule. Santan Vitamin C. Nature's Soya Coffee. Api ka na, yung sakti baka ikuha na dito. Turbo tayo supplement for men. Santon Plus Herbal Oil. Oh, at least kanyang di oil, di ba? Man. Santan Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix. Vision X Plus. Clear Skin Beauty Soap. Premium D3 Coffee. Santon Herbal Tea. Apo, iti Yes to Health Wellness Center ket dati libre nga check-up na. Nakadagiti dati maririnan abong sa kubanit. Please feel free to drop by at Alfonso Street, Barangay Centro East. Santiago City. And for more information, please get in touch with them at cell phone number 0910 018-7529. and look for Dr. Ned Castro. Yes. Aha. Si Dagiti, Kabalong, adda ka diti na isang sangayan nga sa gubanit mo kaya mga ipokonsulta. Awan mat. Awan ti pa-enhance mo. Awan. Kontentukan. Iti adda nga kasasaad mo ti biyag. Wan. Hangkag padakkel. Ite. Siko. Ayan. Okay, we have a caller on the line. Good afternoon. Hello, Karuba. Hello. Yes. Hello, ni Carol Atoy. Yes, Carol Gamay. Iti gulak. Ay, hanagulak at sa Karuba. Bilya Pagaduan Agli, Pai Quirino. Gulak Street, Villa Pagaduan, Quirino. Apa di penalpas? Yun na, di may kayo di pinagsugtog iti. Wow. Gulak. Okay nga rod. Villa Pagaduan. Okay nga rod. Ako mablao kan. Si amin Karuba, kablawang pa itinaragsak nga aldaw mo. Ken ka sa akin nagiti friends ko ni Ate Ning Andres, ni Ate Norma Andres, ni Kuya Pedro, ken ni Ellie Boy de la Cruz. Ken amin latan nga friends ko nga wan labas ng Karuba. Okay. Any requested song? Adda akong biyag ko. Adda akong biyag Dan ko. sakit iti ang nasayaan nga napasamak kang ka. Kanta lang nga Karuba. Aya, sige nga rod. Ato yan. Thank you. Carol Gamay. Adda akong biyag ko. Adda akong biyag ko, di mo ipasabat na sakit na ikikita. Di nagtalikodan, unasan na itadwa-duwaw, at palawag at man. Di kinapuno na tunggal
kasalay mo siyak tay di makaidna amo kung ati gustuem ada tasibay mo nga aglalailoken ka adut nagkurang tauray laeng nusurat di kan masubalitan ngem din nakayat asawen nga awan kam dito'y nakem kurang aklat panawen no isut pa ko na adi kan ay ayaten daytoy metilag lagi pen di ka kuman sinobliana Diyak kuman at pagpakitan tadyak kaya masaktan. Ayan, 2 p.m. Kuya Jun, kan John Mark ka namin nga taga Ricarte Norte, ng Runa Damanang Berling and Papang Andres, Ami, Adonis, Abel, Alvin, Ami, Antituring, ken Ami nga kanaka-request ko man dyan, kusilapan ka. Thanks from Annabella Junicio. Annabella? Juan Annabella mo. Adut nagkurang at tauray laeng nusurat di kan masubalitan ngem di nakayat asawen nga awan kam dito'y nakem kurang aklat panawen no isut pa ko na adi kan ay ayaten daytoy metilag lagi pen di ka kuman sinobliana Diyak kuman nagpagpakitan tadyak kaya masaktan Diyak kuman at pagpakitan tadyak kaya ngayon ka masaktan Adda akon biyag ko Okay, pakaamo lang abo kadagiti agbaybayad iti buwis. Ayan aglalo kadagiti taga Ramon Isabel abo nga ampay nga nakabayad iti buwis ko na dito kadagiti adan apo ti sanikwa wenno real property taxes as kasko maiti daga balay ken makinarya. Ano dagiti makinarya balong baybayad Machinery. In English mo laeng anang nga road dagiti Dagiti rice mill. Okay. Rice mill, kiskisan, baby rice kono. mill, dagiti ayan ti indigas dagiti machinery dadjay kasjay machinery ti gasolinaan. Okay. Industrial machinery. Industrial, yes. agricultural. Nga haan apo nga mabaybayadan wenno madi nga makutkuti adda apo iti naiyulog iti gobyerno nasyonal nga tax amnesty. Ayan. Manipod itatabag ingana do atawen iti amnesty and amin apo nga unpaid taxes since 1980s up to the present may katan apo iti porsyento wenno digitay ano tawag dyan di multa? Multa, yan. Okay. Interest ba? Interest, multa. So, iti mabayadan lang apo. Dahil basic and dahil SAF. Isang kundaway yung apo. Dito yung bayadan tapno madalusan dahil kita nga sansan ikwayo. Kat no tapay apo damag yo. Kat maipanggap iti daytoy programa. Kat iyumang yun lang apo. Kat kita opisina iti Treasury Wino Assessor's Office.
Yan, iti pakdaan, pakdaan mo, nagabo sa jay local Municipal. government unit of Ramon Isabela, specifically the treasurer's office. Si Wow. kamo balong kanya matimaw kunam katong iyang pinakabayad. Kabayad na. Tapno, Amo bayadan dan. Ang bayad dan tapno mabayadan dan. Wan. Tapno handang Tapnawan utang da. utang. Tano Nadalos- basit lang bayadan dan akuan. Yearly lang no kan. Yan, tanong na dalos ita real property tax mo balik. Nalaka nga ilako no kas di nga nadalos ti papel na. Wan. Okay, another caller on the line. Good afternoon. Hello, Sir Jun. Yes. Medyo napigsa dito. Napigsa dito radyo yu o apa da dito radyo mi dito eh. Ano yung pagkamali niyo, Sir Jun? Yes, from Benito Sullivan. Winter. Talaga nga mabusesa. muna lata. Pagpadaanak nga kanayon, Sir, dahil programa mo kada Domingo. Wow, thank you so much nga ro. Talagamot apo nga padpadaanak matitawag mo kada Domingo. Ito, Sir Jay, Jun. Yeah. Mabaling ko mablang, Sir Jun. Go ahead. Naman ka amin, Sir Jun. Kablawan kayo ti Lakuyam Amalem. Aha. Yan, kastamit, dagiti amin nga dingdingi kita programa. Dagiti gagayam ko nga ito da Kuyang Pedro Libed, iti pamilya ng Libed. Tapos, ni Ate Gloria Libed, kini Ate Delia, kay Carol Gamay. Amin na nga gagayam ko, Sir Jun, nga dingdingi dito programa mo. Tagawan, awan ti signal ko. Oh, sige, adyo lang nga ro. Awan ti request mo nga kanta. Ag-request na ko, Sir Jun, ti kanta nga ate man playboy ti kalsada, Sir Jun, Adda. Awan, ti playboy Ay, ti kalsada. Ate ilatan ni Sir Jun, dita din nam. Oh, sige, sige nga ro. Silapang ka madim kayat. Ilatan kini darling ko na, darling, I love you so much. More than I can say. Lang. Okay nga ro. Thank you so much for calling, Apo. And ano jay request na balong? Dita din nam. Dita din nam. Dinamag ko no kaya nali ko silapang ka di man nagsaon. Oo, di na ko sila pa nakaano ka. Dita den nam. Tiraam nga rod balong iti dita den nam. Awan nagbasulak. Dita din nam awan nagbasulak. Tay naramid kumet aming pagragsakan. Ngemaniyat insubad mo sinaktamlaeng to'y pusok. Di mo inilalan na pudno nga ayat ko. Karin kanayak inka tinalikodan. Martir a pusok na ikalam. Anya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta. Awan amok anak kabasulak ken ka. Dita den na awan nagbasulak. Tay naramid kumet aming pagragsakan. Ngemaniyat insubad mo sinaktamlaeng to'y pusok. Di mo inilalan na pudno nga ayat ko. Karim kaniyak inka tinalikodan. Martir a pusok na ikalang. Aniya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta.
awan amok nakabasulakyan ka bitaden na awan Nakaangas. nagbasulat Less 5 points. Tain pa ay ko amin akabalan Awanangis. bitaden na awan nagbasulat sikat ng perdi ng waswas kini ayat ng kaltay kadagiti arapaan Titaden na awan nagpasulak tainaramid ko met amin pagragsakan ngemanayat insubad mo sinaktamla into'y pusok di mo inilalan na pudno nga ayat ko karin kanayak engka tinalikudan martir a pusok na ikalang aniya pa'y ti serserpina nasamit alangen-langen ta awan amok nakabasulakyan ka bitaden na awan nagbasulat tain pa ay ko amin akabalan ditaden na awan nagbasulat sikat ng perdi ng waswas kini ayan ng keltay kadagiti arapaan Okay, you have just heard the song called Dita Denam Awan Nagbasulak and orasan na po tapno mangikanyumat na kita tutuman pa apong patalastas dito sa istasyon and we will be back with more songs and requests. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes. Okay, we're back. Apo, agsubsubli. Dagito yung natataraking nga pagayam yo. Katropang June and katropang JM dito lang apo. Numero 1 nga programa. Adda kami Manen. Dito 104.9 XFM Santiago. Yan. Narwama lang apo mga ipugpukaw iti. Numero 1 nga programa. Ayan. Pasensya kayo na feel ko ngamin. Anyway, we have been on top. Napadasamin apo. So nga padasin mi Manen nga ngumato iti rating ti radio station men. Yan. Napadasamin nag-top idin iti when we were in the other station. Okay nga rod, dadamanin iti caller tayon. Aha. Hello.
Madimangag. Ayan, hello. Hello, Kuya. Yes, go ahead at Ading Riza. Kapkaplawak man dagiti kakadwak diti amin nga kadwak diti 3L massage. Kasama tan dagiti naganak ko di Alicia. Kakasinsin ko, family Pega, Doria, family Laiko. Kapkaplawak mati na yung bag na malong ni Ma'am Helen Rodriguez. Yun lang po. Mamaya nag-request ko yan. Yes. Kalawit. Kalawit. Sige, ipatira takin ang makdeta. Okay, thank you so much for calling. Okay. Okay, that's our caller. Kat bumasa tayo mga tapo. Kaya ito idudungan pa yung pangablaw. Dito YouTube and Facebook. Kuna na ni nagrugyak ito tayo. Ni Alfie bumagat na imbangal daw yung idols. And kastamit kini Benjo Lamigo. Hello po karuwa, pa-request po ng kusilapan ka, Iroknoy ko, kadagiti pamilya ka, dito'y aritaw Nueva Vizcaya, Purok Rosas, God bless po always, and PMA Kamanong, wow, amazing voice, pa-shoutout po, kadagiti taga Santo Tomas Isabela from Alfie Bumagat, and kuna na ni Jenny Agustin, Naimbagal daw, June, Manong June. And John Mark, shout out po sa lahat na nakikinig. At kami manan karuba watching from Macau po. And Rogelio Swellen, good noon idol. Pa-shout out man from Gamu, Isabela Swellen family. God bless po mga idol. And Tolentino Prince PJ, shout out na idol kinik Kix Berzosa. Nga adda dito'y bako or Cavite. Nga mada magbuya till live yo. Request ko man dyan Victory. Agyaman ng idol, more power. yes, requested earlier, and Tabo, the song called Kusilapan Ka. So, keep sending your request about the YouTube, i-comment nyo lang, and then pakishare na rin siyempre. Palalong amin ti sakit na daydiyan daw aping manaw ka sa di ka pa'y pulos kinita. Tawen met ati naglabas niruruwang ko tinagwayas sabay nalipatan ka naming anuwak nagparparit na nga kumabyak kuwag subli kang hindi nakalata kinikita. Intun nagsarasa ko sila pagka ipasulit tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y pangatuken ipababa kastanto panang ipariknag anabiyagak nga awan ka. Intun nagsarasa ko sila pagka ipasulit tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y pangatuken
nga awan ka. Ngem kinagpay sungwanan na mail-iliwak laklaken ka. Baring mo kabaelak ko nga aramiden nga. Intun nagsarak ta husilapan ka. Ipasulik tutoy matak ako mitaken ka. Sa kupay pangatungken ipababa. Kastan panang ipariknak. Anabiyagak nga awan ka. Dapat ipagkasiyan nga talaga ti ending na. Well, Anak ko na, dito YouTube, Facebook, I should say. nagpatinggam ba tatay? Ijay, nag-endak. Ilocano kantama di mga malumluma, proud Filipino, Ilocano. Ayan, from Ferrer, Feliciano, Giono Butalan. Pakantama na jay, balasang Ed Halsema. Ado, talanggan mi man dito Lucena City Idol. Ano man ni June Butalan. Yan, naibagal daw yung karuba. Happy Sunday, Sir June and JM. MJ de la Calzada. Naimbangal daw yung idol. Pakablawak man ni Cheryl Galieta. Ang adundungag kanyayo. Dito'y Kawayan City. Patokarman. Jaya Uncle Berting. Ayan. Agyaman, idol. Naminduatang. Na dati Uncle Berting. Ayan. Naimbangal daw idol. Pasyarat po dito sa Kabatuan. Isabela Parques na yung Uncle Berting. May kalon. Naragsangal daw ti duming kiti amin karuba nga ni Kuya Joseph. Good luck kadagiti. First time nga sumrek ti eskwela ninto ni bigat. Wow, ada kayam ti pasok no bigatan. Ayan, so nga masapol yung review ta. No bigat apo, first day of the classes kadagiti do mga eskwelaan. Kung na ni maestra, bring out 1/4 sheet of paper. Apo, dagadagos ti quiz. Okay. Hindi nag-request ni Uncle Berting. Para kanya yung amin natin. Parbangon no agriin, apan nagugut iti kamutin, mangisaang sa agiwayway itinwangen. Nagagan ni Uncle Berting, natari pato iti dengwan, pagulitanan naskan atulagan. Awan kanyan at banog, inaldaw lata sumalog, unay makasinit pa iti pudot. Nakaradkad lata, unay dasa gubanit na, agpastor no ang tipan nakainanana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpot no ti maleman, tati kayat na rumang ay panagbiyagen. Nun alpas tirara epen, agbirok manti panggadanen, alatiro ta dandanin panagaapiten. Ngemapay tanaliday, taabagam nalpay, idi na amuam iti presyo iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisan na pampaykit di nakiinuman, ngem kunana sumulitak intun next krapeng. Sumarunong panagtatalon, raep kang sikakit ngimaton, doble pa'y presyo metem di apunon. Awam peket ti danom regasyon, di gasolina iti padanom, ni Uncle Berting nang isaldang taltalon. Kat dinansan masakang tadim makalan ta pamilyan, tatay baro nang agbasbasakit ng asawa. Nagragsak ti pakasar na balseritu'i balserita, gem na lago nam tay may sanga ektarya Yagarot. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpot no ti maleman, anya narigat di matlaro mang ayam. Adan apuko ni Uncle Berting, isupayan agpapagatasen, alatiro maglawalo makayen.
at damay sa amalam. Nakita ko ni Uncle Berting, nakatugawag pa'y payub-yub, nakamulang lang. Apo na yan. Awanan iti matalon, inaamin analakon, awang paket kengkwan at mang taripaton. Parbangon di nagriin, na panagugot iti kamutin, edi sumangpat si malibubag ni Uncle Berting. Dagiti anak na, agraman apo ko na, nagraranada, anapan bimisita. Dakkel nagbaliwan, dagiti anak na, iti kinagaget, imaladaken kuwana. At dan inhinyero, doktor ken abogada, ni Uncle Berting niyang at obrana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangkot no ti maleman, pindaen at anak na apasyaden. Nalakunan ti dagdagana, tapi nagpaadal na, ngemitan mansyonen iti balay na. Sikang ay karubang amom kag isuna, ni Uncle Berting tatangtay isuna. Aramidan nati amin kadatay nga anak na, agsubalitay kumamet ken kuana. Agsubalitay kumamet ken kuana. Amom namang mga kudeta no mukhang kantaan ta dati nga sonata Uncle Berting. There's a person apo in my mind nga narigit nga apo kawan sa mariglagip ko lata DJ panagsala na. Okay. Amom. Sino? Kadi? Sino? Amom kadi? Sino? Hindi. Amom man lagip. Siyempre, Mayor iti Rizal Kalinga. Favorite song na dito. One. Kamali naman may kumpas ka na saya. Ay, hindi dumungog isa. Siyempre, makitong-tungtong lata isuno kaya ka partner na mas kurso natak ti pa nagsala na iti si Siwit actually. Ngayon balase. Pero iti pa naglaglag ko na. Hanapay na kita, pangaplao dito. Ayan, watching from Esperanza, Sultan Kudarat from Tirso Baisa, and personalized notebook and tracing pad kadagiti sursuro ngagsurat PM is the key. Ha ha ha. Ni Kuya Joseph. When dagayam ti kastada basi. Okay. And kablawag man ni Bebang Likudo, Emmeline the Queen Erang, April Mayaw Yawan, Nancy Deacon Jan ang request kumanjay tagapulot. Salamat from Raniero Parse. And Nolito Munalim, shout out Espiritu Castillo family, especially kini Uncle Bestreng, best ice cream jay Poblacion Norte. Wow. Santa Maria, Ilocos Sur. Wow. Thank you po from Nolito Munalim. And shout out po all the way from Pasig, from Kalakpay. And Alfie Bumbagan, nagmay nga na panagkan tayo mga idol sa pangikatuglap idol. And thank you. Anak ko na. And thank you. Kaya pangikatug ko na. Parang ikatuglap. Ayan. Sabali nagdinggak Nagmay nga denggan panagkan tayo mga idol sa pangikatuglap ko na. Sikaw, tagapulot ka noon eh. Haan, at natin kung ipangag kanya siyempre, naaklon ta malaeng nga dating nga sonata. Iti damdamo talaga nga malik nga maaklon ta. Medyo nga nasaya at ti mensahe na. Pero but then, of course, kaputa asuti kaya tanda nga dingdingkin ka na dire request. One, ano man ti? Lakbis. Lakbis, kung na naganda dyan. Okay, here it is. Our version of the song Kalsib. Kalsib Black. Kanyan Kalsib. Kalsib Black. Pang high blood. Tirong. Sige, ano? Tignan mo na nga kamisada ito eh. Sige. Try ya. Adda nobyo ka natayag, ay apo na kaamak,
no romansa ay naganas, kanayon nga iyablat, dakkel ti pamagina, macho guwapo ako nada, karig na pa'y tay bambanti, kaang ariya tirabi. At tanobiyok anak tayag, ay apo na kaam-amak, no romansa ay nagganas, kanayon nga iyablat, dakkel ti pamagina, macho guwapo ako nada, karig na pa'y tay bambanti, kas ariya tirabi. Anya na bislak, nagmayaten abislak, anya na bislak, nagdakelen abislak, anya na bislak, at datanay kumagat, nagsakiten ti ablat, tay bislak ay maulawag, at tanobiyok anak tayag, ay apo na kaam-amak, no romansa ay nagganas, kanayon nga iyablat, dakkel ti pamagina, macho guwapo ako nada, karig na pa'y tay bambanti, kas ariya tirabi. Anyan abislak, nagmayaten abislak, anyan abislak, nagdakelen abislak, anyan abislak, at datanay kumagat, nagsakiten ti ablat, tay bislak ay maulawag, anyan abislak, nagmayaten abislak, anyan abislak, nagdakelen abislak, anyan abislak, at datanay kumagat, nagsakiten ti ablat, tay bislak ay maulawag, nagsakiten ti ablat, tay bislak ay maulawag, nagsakiten ti ablat, tay bislak ay maulawag. Makapailiw dagiti parody songs na komposong bayaw kano, hehehe, from Kuya Joseph. Yes, padasi may nga isubli, dagiti mo panawan, padasik sige, inspired man ang nagarami din. No, version mo wata na ako, anyan Bitak. anyan bitak, Yan. anyan bitak, Nagunegen a bitak. Diba? Wow! Naggalisen a bitak. Oh, yeah. Oh, di ba? Mayat. Makasugat a bitak. Wow. Mangmangan a bitak. Ano ba yan? Nakita nga doon mga betak. Isem nga pag betak. Asin talaga nabasa. Betak. Okay nga rad. Sakbe nga bumtak kami din ako. Agsubli kami with more songs right after a few reminders. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Ribaldo. Okay, we're back and still with you, Katropang June and Katropang JM din lang apo. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago. Exciting, and this time I would like to give away to some messages apo. Dito'y number tayo. Kuna na ito'y number daw yung katropa, pakablaw man ti Pamilya Tadeja, Pamilya Duque, Pamilya Munoz, Pamilya Abad. Nang nangruna kinilakay ko ganit. Dario Amparado, pahikan tayo man na jay Pasayaw Kaday, ito'y Nagyaman, Vanji Amparado, dito'y Gulak, Difon Quirino. Thank you so much for requesting that song. Kaya kami nga talagang kantain, Pasayaw Kaday. Okay, may sapay apong request. Mabit lang ta... okay, may saping pangablaaw. Good evening for the duo from Porterville, California. July 7 is my tatang's 27th death anniversary. Okay, so hindi mo mabaling ibagang happy death anniversary. Anang nga yati pangablaaw dito. May he rest in peace kung alatan. Ayan, so sa din naman diyan ni tatay. May he rest in peace kas dilatan. Okay, actually di amo no kasunong ibaga di jay. And naimbag nga pangal daw yo amin kuna namot apo ni texter 076. Naimbag nga pangal daw yo amin dita karuba ken amin nga adita sirsirok ti kay kayo nga agpalpalamiis karuba agpatayab ka man ti kanta nga in request ko kadagiti i-request ko kadagiti amin nga kabarangkaya karuba dita dinam toy ng kablaaw ti ading mo Edgar Garayan ng San Antonio Ramon anak ang tamit at tayan di Giant. So atay nga rod request nga nabasak nga pasayaw ako day kaya't ko kantaan kaya't may kantaan. Okay nga rod ito yan ni John Mark. Pasayaw ako day as requested. Okay, ewan pa mo isuna na pananaya. July 7 is the date. Ayan. And nakaduti miss call. Okay, damdama po nga song batan dito tawag yo. Ta unahin tayo pwede kita yung nabasbasa tikwana. Bumasa ka biit balong tikwa. Greetings. Sagbay nga kantaan ta dito request da nga pasayawa koday. From Gulak, Difon Quirino. Okay. Yan, si Siwit Man Idol from Kalakbay. Ricky Bugtong Daria, good PM Kuya Jun. Great kumanag. Dainang ko, Lita. Antisali ni Kabagis ko Doming Junior, Ana May, ken Uncle Bogie, request ko man jay. Nalawa ka na, lagyan man Kuya Jun. From Ricky Bugtong Daria. Randy Gross, penay pagngal daw kata kayo amin mga karoba from Randy. Iti Quezon City. Oy, J. Bell! Happy Sunday, Manong Jun and John Mark. Have a blessed Sunday. Please sing God Gave Me You. Thank you. It's Jason and Maribel Garcia watching from Salinas, California, Tesla.
Yeah. Talaga nga Tesla, ha? Man. Okay, once again, kadagiti ka nagparami na po personalized nga notebooks. Itaa po, aja the picture yun di sango. Di ka? Apaw. Plus, mabalinda pa yung ikan iti, di ngay bulbulong na nga ta, di mabalin ng ikabil. Whatever is that Personalized thing. notebook and tracing pad. Tracing pad, kadagiti dati. Agsursurong agsurat. Pati dapat, pati cursive. Actually, medyo nakapoy nga agsuratin. Dagiti tatao ka po iti cellphone. Yan. Okay, anyway, as requested, here is Pasayaw Akaday. Pasayaw Akaday. Sayaw lang sa uban, Ikaw may gusto ko. ngano akong naana may uban. Magsayaw gyud taday. Di lagi ko kay wa ako'y gusto. Irog-irog. Unsa irog, Irog-irog ina nga ridyo time. Pahalo ka kaday. halok lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Ngano akong naana may uban. Pahalo ka gyud taday. Di lagi ko kay wa ako'y gusto. Irog-irog. Unsa irog, Irog-irog ina nga ridyo time. Kanindot kahat ni mong mosayaw day. Mura ka og hanlolo kay day. kanimo lagi ko'y gusto. Kay kanang imong sinayawan kinaraan. Kanindot kahat ni mong mosayaw day. Mura ka og hanlolo kay day. Kanimo lagi ko'y gusto. Ay kanang imong sinayawan kinunsehan. Pasayaw ako day. Sayaw lang sa uban, Ikaw may gusto ko. ngano akong naana may uban. Magsayaw gyud taday. Di lagi ko kay wa ako'y gusto. Irog-irog.